Ghana journalism at time because of Captain Smart and Kevin Taylor. And to back Ghana had on the insult in politics are very common. I'm a siano. Akura emu penyini bi. Eni penny bi and create deep Penyah to Nkana omo and found. Then you know after Agya Kwabena and some buy and there's a media and the man for add them Agya Kwabena paid dinner temi ama Ghana penny for the journalist nibisono Ed Omano to na man for them there now no. Semu po bi abremuna enya nkura no semko bremu da bi enya TikTok explain mo blame mu na mum no mo blame Kevin Taylor any Captain Smart na omo no start penny for team didie e Ghana ha aha Penyah block media mess was any day mo obe like video no other my subscribe button and snap click notification icon for latest update na ba kire wa adwen dia mame e comment section mess was baswa no achieve video more for enya bi ahwe enten na te Ghana ha 2004 2012 e be nim dey see Ghana ha atewdie pa Sakura deep in the name of politics, massa. A very common. Dear, tell Tuna Nado home. So Pananado passed away up Obia Buffalo. It will pay when you need 80 something years. Well, no hofe. Picture where you end your picture. No hofe. When you know Anyakra. And soon, crank it and get him out of your deeper payatem. As where you're foreigner, as when you're Ghana, you're alien. But as you free Kruma. Dinner tem papa. Am I do very common. Now, we make fun of this. Gentleman, but me calling for me anya hwe to no ho pay yi enti eno so de abufuo e be hye MP bifuo ni mu na me voice got na fia na so work ni aba mo de ball ban no sa ba kro na de be botachi tachi na chi nyina betete to mu so ma aba no so da bara ko hye crazy mu e de asi ho na awotwe e me ma yedu no mo da sate de botachi de bonachi na tachi do no bete ye e ye Agya Kwabena UTV. Yes, Ghana for answer ebe wo enkran nyansafo amo makwatra TikTok awishi obi wo e wo ye friends social media so no ne edika wo panyi jimifo bi ze Agya Kwabena at UTV. Yes, ne edika wo panyi jimifo bi ze Agya Kwabena at UTV. Ghana for me say yewura Agya Kwabena se wonim nyansa anko bebusa no ho se enano de ne siye anti amen kwaye dey e ka say no Agya Kwabena also obi a wo baby me kokwa ye ne ya Agya Kwabena why you ti said the 1 minute boy won say ene won say ebi ko Sammy Gyamfi eni no and I say nkofo we Sammy Gyamfi wo no eye oya won say Sammy Gyamfi ba UTV a o ma wo sikanti no ye ka na say eye oya won na kufu ado a wono what ye betua enkora over 5 million school fees e wo be hwe ajanka na awisiafo won de ye ka na say enya ya on satem obi betra national television so yeah, akwa bi gya kan kwasam say na kufodo e pay mfa nkoto pumuongu amiye hu ne efense ni furu kwampo no uhu nyansa e be condemn ye uhu nyansa be condemn ye Agya Kwabena make kan wanim say de onim nyansa na onim nyansa se onim nyansa anka be bia enkwa ni fire anaso mo koje social media kan answer o bi o mu fire be bi o mai de adru aso be ka san kwase asem no enen de wo hu nyansa enen de Sammy Gyamfi de di ma obedient no ene ye ka Sammy Gyamfi asem ye oya mebua Agya Kwabena ye oya Sammy Gyamfi wonye ni pan chen na akufu ado wonye ni pan chen na akufu ado se de Sammy Gyamfi di ma obedi no sa so na akufu ado so abehwe nyanka ni nwusiafo amomanye school akọ entimasa wonim nyansa start free ba bia ye first empanifo kwatra national television so ekeka bi chen na akufu ado start free wo free Agya Kwabena wo free papa enem ka se ye humo momu journalist from ka de humo mo ka se politician tete ma mu di nti ye humo asie emfu Agya Kwabena wonu afutuo to a to can be chance Sammy Gyamfi se ne kwase ade no kan no e ho sunsu anso no nya na ada ho ka se bibia baby anya ho sunsu aso masa de ba ne kwa de mbedwane de ba ne mbedwane emfu kodo kwato ndisi fofo abusiafo UTV for anope mechiamo mama yati ase say United Showbiz na moye no eye trendy issue wasam ana moka yesra mo Ghana man nyina hwe mo ne esanse na watwe mu se obi a trendy a obi anu a trendy se Agya Kwabena trendy issue no yesra mo enne mo nka ho asem emaye esanse Agya Kwabena na watwe mu obi anu a watwende se Agya Kwabena wo krom ya aye na omo ye no kwa trende se Agya Kwabena Agya eti UTV for ye hwemanim Ghana for say UTV for
anka ja Kwabena ho asem enne saa omo trending issue no omo trending program na omo ye na ye nyina ye beja UTV hwe father enne faja Kwabena trending issue no fa se UTV United Showbiz program ni mu ni ye nyina ye betie bi esense ye mu bi wo ho a ensem ni bi wo ho a ensem ni bi wo ho a ye nya bi antie ya da was ono na ye di sem Gyamfi ato ode no beti ono wa tie ye no na media answer say obi a come say ana mofra ni mu ade nkura na ba no omu mu ade ana da mu de Agya Kwabena tem saa ana insult in politics politics and enu je say di atem mu ade na mo ye nkura mu benyini a whole lot but market woman be any one other TikTok be abedin ko won say mo se mu po bi e de so bo no abon de a any Kevin Taylor any Captain Smart omu na mu blame wo mu because omu na start insult in politics e wo Ghana hanom. Ghana journalism at time because of Captain Smart and Kevin Taylor. Ghana journalism at time. Where moka say bia Ghana youth nu ebi muadia na ebi mu eti social media na mu jemi but enkomra nyina no ye wompa info be na ye wompa info bi so ye de ani ahwe ni hwa mu media space nim. What I say akwa se Ghana aban ana Ghana ha no ya jinkofo bi atumu so mutimi tena platform akese so kan sema sabi eye enyam nsempa I kan sema egu nipa bi anim ase kan sem na ye ntoro ne na ye nokura nyina ne anim nyina nkofo beka sabi mintumi mbie ma no nya den nka sa ansem no ba sa nkofo no de omo ka sa ansem na omo ho son won ya bra Kevin Taylor me ni beef bi da bi but nin sembia ya otaka nin sembia ya oka senka youth ni nyina de o madwen mana youth ni nyina esu Kevin Taylor odwen sa Ghana be youth ni nyina esu Captain Smart that's part of the fact say captain or one ma or ya normal bi but sometimes go say o kan sembi mu a sabi min to minka what I say min to minka Kevin sembia o kan min to minka. What I say, enti mo just ankofo we, some panyimfo we na ye hwe omo no. Wo say anoma wo kotoda. Mpanyimfo we na youth no susua de afira omo nchen. Tabeda na sabi sanity abajumanim. Everybody is looking up to these people because mo ala omo no omo ye sanoma no. So this is the truth. Upa di matem. No kwena make us on. God bless Ghana. Ghana for. Ya no boss Sammy we MPP ni. And so he say we can asema NDC for. There be can asema NDC for. I me can asema Ghana for. Atem di ya be wiase nyina bebrebe nyina. Momye nyina ye na ye ni emfa sobo no mo Kevin Taylor. Momye nyina ye na ne ye ni fa sobo ni nyina mo Kevin Taylor. Wona atwa sawe ato ama obi a nam so. Yeti wo ye manmu ye susuade so ye nyini kakra. Ye nyini kakra. Ye politics yi na ye nim ye hu atem di say wo Ghana hada. Lawrence Tam ene Limam Tam ne ho anwan nyina no. Sa atem di we ni hu bi da wo Ghana. Sa atem Limam Kube ade ben da ko farm so no ho anwan atem di we nyina ye hu se akola bi so kamera siwo nanim edidi wo hene bi atem edidi wo mampanyin bi atem da. Kopum yamle ya Kevin Taylor na de sa atem didi ne bae na me de wiase ma me woi de minim se enipa de nka wonya kwan na kwa abuchira Ghana fo kwa abuchira mu kosua nyansa wo na mo de abeye mo man yi se wiase e woi so wo Ghana ananka wonya kwan na kwa abuchira wo kosua nyansa na de abeye o man yi bisa kosi broni na wo koto no nya atem didi na okoya no oye wode na dwen na ye adwuma wode na dwen hye ka wode na dwen eye bibi tini enim se ye mane ye nuanom amokọ abuche no
mokosua akwasi broni nyansa ni bi na modi ababe bomuman ye nim se atemdidie na mokosua na modi aba abebomuman sesei abrochirefo a mokọ ankwala mu free Ghana akọ abrochire NDC MPP munyina bie mana na mudidi atem bie mana na mudidi atem na mna du Ghana ha Ghana ankwala nyina didi atem Kevin Taylor timi didi atama waba Ghana obi anya ne hwe ama national security for guidance wabopa wabedi ni sika contractor wo ye nyina wabedi agu ni botu wabedi agu bank okọ ya anya ne hwe na ma akola bia nso eti bibie na no odi atem na me die me ni obi atem odi panyini bi atem na me ba be ka bi a kire wo so esa Ghana no yetimi esesa Ghana emra no ye ne fofu so me die eya na eye me ya se wo bi be so camera no odi panyin bi atem ya na ye me ya so mo me fa so bo ni nyina mo Kevin Taylor na di atem ama bi adi atem watimi akọ abrochire mo ko hwe nyansa kwasi broni nyansa na mo di aba abaye mu kuru ye abaye mu ka abaye ye enoma mu hunu ya mo di akoda ne atemdidie na atemdidie na wo ti abrochire kura na sa wo so kamera si wanim na wo ye NDC ni wo ye MPP ni wo di president bi atema na wo kura wo ye de en na wo ye chimifo wanko hwe nyansa na wo abrochire na wo ye NDC ni wo ye MPP ni na wo so kamera si wanim na wudi wo mampanyin bi atena na wudi panyin bi atema we chimifo isa kwasi broni na akoto no okoto se wo politics wo ma so camera ni enya adwuma ni edi panyin bi atem na we edi panyin bi atem na we edi panyin bi atem enye mo akohunu sa ma wo le se di ato o man ma wo man o man anda ne atem didie man ama ensuo ni abo ni ehum na abo afu enyo bi na akoye bibi o ana bibi sabo eye NDC MPP eye NDC MPP atemdidie na mudidi ya no ana osoro buafu asase buafu ehum ni adan ebo asuo omunyina buafu ani ye nyina ye nya ho sa asotwen Lawrence Tam obetimi ye dimisa Lawrence Tam obetimi ye bie wano didi wo mampanyi bi atem sa enti se mo poma ni ya mo ka che Kevin Taylor onka na no ntum mo stop Kevin Taylor atemdidie mo timi a stop a form for atemdidie mo timi a stop Kevin Taylor atemdidie dia mo timi stop a form atemdidie so bi dia me twenya me yas abrochire fo so kamera si wo manim NDC ni o wa abrochire MPP ni o wa abrochire no so kamera si nanim no tibi didi panyin bi atem wo ye disgraceful wo ye timemu hunu wa kwa abrochire pa no wanti mi ensue nyansa amfa ma ye wo man yi wan sua se de si ye ka wan sua se de si ye bibi wa abrochire ho na kamera na akoso si wanim na akoso atemdidie na de be ye wo man yi dia munyina mu ye disgraceful munyina enfa mu man no bi na ye bibi o mu de se mwanya abrochire te de akonyina mu hu ene makogye nnome na abeto o man Ghana so ese ehu bo po o man Ghana no ene wura kumasi dwom ha ase yapra ha kasa me kasa nyina meti kumasi dwom na me kasa aso te se anoma akure twem ehu bo ni pe wo kumasi abonte su nyina Ghana abonte su nyina adan ye no ane se na amen eno ane se na amen ti misramo mama Kevin Taylor kana no ntum ti bi stop Kevin Taylor ne moti mi stop wo bia o stop Kevin Taylor adani atemdidie sa isi atemdidie ani obi na bibi o me say osoro buafu
asase buofu asuo no wo asante Ghana nyina buofu ehum ni adan enua omu nyina kasa kasa eno ne yehu de yehu adan ti wo papa wo betimi aso papa mu papa kwase papa Jimmy maami Jimmy maami taba wo betimi ayesa Bible si di wagya no nani na wonkwa awale asase Ghana yete kabi mami kabi aban no obi ye bibi na enye ya no aka papa ka so be so ba wa anyi ni sei ye drum attention ye sei eno ne yefre ni nyansani nyansani ni de wo so kamle sinani ekufu ado kwasea do mama kwasea nwa Jimmy ade na mo yesa mama Ghana mo chese me ho asem amenka no ma yeda ye hu ne ye ni so no enya asem ketwa ti Ghana mo nsesa no osoro eninye na nua wo nwura mu nyina nyinye asase ne abo mu nyina nyinye no mu nyi no me no emfiri yeso mu nyi no me no emfiri yeso Ubetuma kyerɛ wadwene ama me ɛwɔ comment section. Aha yi Penyah Block Media. Agya.